samo malo nervozna, bar na kratko, Best Lady, trka je puštena, u restartu je Daytona Sur, nešto slabije Rondina, na čelu Pompea Fiore, druga pozicija za Šekija, Pompea Fiore Šeki, Pompea Fiore kako joj prilazi Šeki, ubrzava i povećava svoju prednost na dužinu i po konjskog tela, na drugom mestu galopira Šeki, treća pozicija za Tairu, četvrta pozicija pola dužine za Magiko, peta pozicija za Best Lady, šesta pozicija za Daytonu Sur na začelju Rondina, 3/4 dužine konjskog tela ima Pompea Fiore, dužinu u odnosu na Šekija, potom nekih 5-6 dužina, pa potpuno poravnati iznutra Taira, spolja Magiko, zatim Daytona Sur, pa Best Lady, potom Rondina, iznutra galopira Pompea Fiore sa učenikom Ustatićem u tandemu, druga pozicija za Šekija i Džokea Milana Konkolja, na trećoj poziciji Taira, na četvrtoj poziciji je Magiko, bori se Pompea Fiore, posljednji napad Šekija, Šeki napada spolja, iznutra Pompea Fiore, isteruju jahači, međutim Šeki to mnogo lakše čini danas. Šeki dobio nadmetanje sa Zonom Konkoljem u tandemu, Pompea Fiore druga, treća Magiko, četvrta Taira, peta Daytona Sur, šesta Rondina, Ustatića, Anđela i Milan, peti odlazi u ruke doktora Radovičića. Dugo se čekao od Šaroninog trijumfa na Šekija, Šeki onda slavi u Šapcu, evo i u Beogradu, dami i gospodu, molim vas jedan aplauz, jednu lepu performansu dečaka od Full Marbla i upravo Šaroni.